Whaatalo whātu talafo i le nei tai au si mea le whaafonga o Tālala Radio Samoa. E tasi le whainga malanga le waalele o whaatulanga mo le aso sa nei, mai sini au se tālia. O le aso lulu le vai aso tālu waina sa wai le whaasilisilanga o wa ai le mālo e toi whaatanga whainga malanga waalele mai au se tālia. Ai o le ao mai lano le sone lano mumu o lona winga e o mai whaanofo e sea. I se talalata mai le mtanga luenga o pisinisi lo o ngafa manofuanga whaanofo e sea. O le ua fesota i atu ia i lātou na mua i māua o lātou awanoa, ma o loo anga waa fo i e totongi pāsese mō lea whainga malanga. O le aso tofia tāpuni ai tālo sanga whaaulu mō le whainga malanga le nei, ma o i lātou uma o loo fia o mai i whainga malanga o le sone lanu mumu e tatawana whaailoa whaamauninga e negative siaki o le COVID i le malai waalele, ma o nei siaki na whai e totono le fitus fululua i tū la. O le whainga malanga o whaatulanga mo le aso limo se tema, e le o so ona tatala ina i tua i le toa tele. Ona e le o lava vouchers ino fuanga whaanofo i sea mo i lātou whai malanga mai au Sitalia. I whainga malanga sone lanu mumu. A tono vai aso i lumo le amani noi se whaai unga mo whainga malanga mai au Sitalia. Fua i le tūlanga o lo iai community cases a New Zealand. Ua whaatolu ina tālo sanga mo food puzzles i le nei lockdown. E tūsama moli maua vaenga ese o loo tufa ina le whaitau wafe o mea tau mafa. Lua afe lima se lau food puzzles na fua iana nafi le kits can, mo a inga o loo mawhatia i au kilani ma Wellingtone. Ai ele i o le ana mua i whaafsota i le kits can a onga, se i o lava ia onga amata e iai o lātou a inga o whaamaunia wa mawe le whaamai. E se mai le kits can o le afo inalu le kiliva mea ai o atu i le wha afe food puzzles, a le takanini kurawara o le societe le sick. O le moli maua nei whaalapot potonga, ua whaatupula ia le whai numero i lātou e wala awatu e mo o mia le fesoasoani mea tau mafa. Le e whaapea lata le tolu se lau fe autustusia, lua se lau wala au telefoni, ma le lua se lau e-maili to tonu le aso. Ua pisi e fo e male to a tele o tangata volunteers o lo fesoasoani i le tufa ino nei mea tau mafa. I reporter TV tasi, e le ngata o lo oanga le leile societe le taitonunga sick i mea tau mafa, ai whaapea fo i fesoasoani tupe. Ua lapata ai pisinisi, e aua le ngā o ia tupe a tangata whaatau i taimi o lo o whai ai tapu. O le lapata inga wasa waile mai a whailoa le Consumer New Zealand, o le mālo o le aluato whaitionga me tangata kiwi, wa alu i lunga tau o loa i supermarketi a o iai ni usila atoa, i la asanga o lapata inga numera wha. Ua whailoa i le komisi o pisinisi, e ono mō lia ma whaasala tupe pisinisi whaapea tangata ta ito o tasi. Pe a o lātou whawhawina ni tau fau whaasolitu la fono o oloa. Ta uai fo ed komisi, a o tau mawhai pisinisi ia lava o loa tau o lo mo o mia le to a tele. E le whaapea le a avele ma mafua ango le a whaiai nisi swing o le tau o loa wha la tua. O lo una ia le komisi tangata whaatau e ripoti atu le pūlenga swinga i talitonu e le o sao i le tau o loa. E ono whaatuai lai titi le whai o tui pui o le COVID New Zealand, pe a whai le ma whai o na vave maua mai le isi sapalai. O le saunoanga le tamaitai pa le mia Jacinda Ardern, o no le vave o le alu le tui wa iai nei. Le ua o atu i le valu se fulu afe i le iwa se fulu afe, tui e alu i le aso. Mai tu sale ma le ono se lau tolu se fulu afe tui i le vai aso e tasi. O le na o le valu se lau fa se fulu afe tui o lo totoe, ai o le alu o le whaonga i le taimi nei, tu sale ma le tolu se lau afe, le e sawi tua i totono le vai aso. O le usau noe Jacinda, o lo ngā lulu e nei e toi oka nisi tui wha o popo, ma e toi whafonga mai se isi tala i aso i luma. A whai ai le tau nuu, o le atau wha soa loa tui o lo totoe ina ia lava, ai ele i toi sau le isi oka te le masino o ke topa, le ai tusa ma le 4 miliona o lo talia. O le tasi o i tu o lo vava ai eile malo, o le mawhai leo na whaau peo bookings i isi uma vaengo ni usila wa mai a tau fia, a o le wha mua lava, o le a ave ia au kilani a o tau fio fia i le delta. Matala muli o le tae au? Ua ave sea mai a inga i vaengo au kilani si sifo, ona wa a fia i lo longa. O le mamafo ti munga le tau nei wa a fia i a inga i lo longa ma ele ngata la, o fale, a whaapeta a vale, le telo mea toa tino, ma po lokai ma awala mo feo inga. O le ana mo i saulapata inga me le vaengo whaalawlai whaafua sei, mai le po ana po se ia o mai le tau nei, e ta wana anga i ese a inga o lo au mau, ino fuanga maula lalo. O le sau o lea whaatonunga wa sui ai nei fo i matonu mo ia a inga a o iai i taimi o tapu, le o lo wha amalo seila no nofo i tatonu o le tau lava bubble po o le afu. Talanao le nei tai au, manuia le nei aso.